Mipam Khudimabu, Ikai Kumnajari, Walaikum Salam, Akoina, Nan Vai taking I Jaramba Festival Eid to Hayeng Warmale. Adu Aina di Handaki say Impal Chalaga Thabali Longa Akoigi Muslim Rausinga. Celebrate Tawgena Kalambanjani. Otherwise, anyhow, it could not be possible. Eid is the pura global festival, the pura world is celebrate away. Koi Manipur dasu. Aina commit tawramba family khalai. Ngasai morning nasu. Wai aga na mai ki imung ki family mayam dana lakadra hange adu. I kari hai dorino dak budi na tai chadre aina icha singda so hai hodre ticket ki so hai hodre adubo akhoi ki manipur da manipur ki awang madal eriba akhoi ki muslim community ki chalna isi koti magbo aina Eid Mubarak aina haijari mi koti makta aduga aina pamjari siti ko aina hana so hai jagrabani Akana Eid celebrate Tawgadaba Mafamduda, Atay community ki me anak padalay baso. Kindly, Punsan Biro, Punsalaga, Pulap Oina, Masiki festival se celebrate Tawio. It will be very nice. Aina, Akogi, Chahi Kragi Mamangda, Dilida, Eid ki numitu da Moina Mayam, Tinarabuda, Nong Tashale. Kut लगता है कोई गुरुद्वारा दा पुछन लगा वो की सेलिब्रेशन तो होले मोए हुजी पो काउद्री मधु हुजी पो काउद्री चिनी फेस्टिवल सीधी कोई लॉ एंड मकबूल लगा चिंग तामनी खांगे हो व्हाटएवर कम्युनिटी मतलब फामी न लगा चाबी न लगा नुंगाई के तबनी अतु आई नम मयाम दा अपील चौजरी हयेंग की ईद सु मयाम पुंचले है लगा Lord mak celebrate to bio athum house cha biro aduka amaga kon biro. That is the only love for the festival. Matutam hajara gai mayamda Eid ki Mubarak mayamda happy Eid festival. Salam alaikum to all of you. God bless you all. Eid Mubarak. Shige hayeng Eid loibi ki damakta अखोगे अंदमान निकोबार दसु ईद की थाव उखरे बिहार दसु ईद की थाव उखरे मर मदर हयें तारीख कुन चोय थांग निमित्ता ईद ओइब तारे मणिपुर के वइना इंशाल्लाह कुछ मक नमाज में की नता पालन की दसु